paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, bakit kan talaga, Marituyang? Apay asyak laeng ay tibagaam iti kasta maribanang agpapada tayo laeng met ababaketan. Ay, didak maniramraman dita. Bakit kan akitaan ngamda kami kan ni Marikwanang. Marikwanang, madlaw mo dagiti nagadu nga uban ni Marituyang? Wan mat nga agpaisaw, Marituyang. Apay, di mo aya makita dagitaan nagadu nga uban mo. Agparparangdan, oh. Ay, Marikwanang, adda ka di makita mga uban ko. Awan, Maray. Siyak ngay. Adda ka di makita nga uban ka, Ay, awan mo't, Marikwanang. Nangisit latta ti buok ta. Adda mo yaw ang mabalin atang danak amangikat kadagito'y uban ka, kukumaray. Sino ngay mati mayat anaanos amang parot kadagita uban mo kat nagadaw? Nutang danam iti binteng. Ay, awan ti matang danam, Maray. Agkita ka? Nagado ti awan trabaho na dito'y kabildatan. Uy, awan dagiti ko kumaray. Nagado ka na ti uban ka. Kitpod no mga daw. Bakit ka nga minan tuyang? Saan mo na may lamang payday ta? Siyak lang ay ti ado ti uban na. Uray mo't sika. Nagado ti uban mo. Aya. Agsarming ka ngamin Ay, una niya. Napangay tala nga nadlaw ka. Adugaya may ngagpaiso ti ubang ka. Ay nabadong lakay kamutan. Di mon mailamang ti pudno nga edad mo. Agig ka kamangaraw di ti ubang ka. Diya makita. Ay, una mo ti sadot mo tuyang. Mangkita ak nga road iti matangdanak nga agikat ka dagito'y uban ka. Ay, kat iramam mo mutin dagito'y ubang ka. Sino nga taaya ti mabalin ko atang dana? Nagrigat ti tambay kagawan. Mapay pagtrabaho may. Nagado dita ang mabalin a pagtrabahuan. Sa dino ngay. Kaya't mo ti agtrabahaw. Kuwi na. No daam mo yung ang mabalin na pagtrabahuan. Ni Marituyang, agbirbirok iti tangdanan na. Nanatuyang? Wan, ingkay di balay da. Taikan na ka iti trabaho. Ay, alaman garot kagawat. Ay, ayos. Addan tong trabaho. Nanatuyang! Woo! Adda ka? Adda ka? Ay, una na. Nadamag ko nga may nagbirbirok kay kano iti tangdanan niyaw. Ay, kano kayat mo ti matangdanan na? Ay, una. Apay niya ipatrabaho, nanatuyang. Ay na. Nalakalaang ti ipatrabaho kun ka. Mala, umunog ka. Itrabaho, agikat ka iti uban may kinitatam abatong. Day tala teramidak. Day talaang. Manusweldo ngay. Ay kat nasurok a kwarta. Mayat day ta. Ita, agpili ka. Asino kada kami kinitatam abadong ti unaam nga ikaten ti uban na? Nagpada kayo nga uban na. Unahin na kaon. Narigat nga ikaten ti uban ni tatam abadong, taababa ti buok na. Ay di mo diktaran tuyang. Bayam, agpilay. No asino ka na ti unahin na. Siyak ti umuna, badong. Sige, sika man lang ti una ko na natuyang. Nalakla ka nga ikatem ti uban ko, taatidog day ti buok ko. Kusip, agapot ka iti agong maw. Tasan agulgulgulan ni Nana Matuyang ti buo na. Agat lana na bunglab. Ha? Agtal na ka man dita si kabadaw. Ay, nangig mo, tinyara sa aska. Nangig ko nagpigsan tupay. Malausay, rogya mong ti agikat iti uban ka. Ayan na ngaya, dagiti tanawd. Nay, apay adamagam kanyak ngay. Wala ta, awan batin makitak. Ay naku, agtrab-trabaho da di da magpakpakita kanya ka. Kasapulan nga agronda da. Ayan ngamin, ayan ni Kwarog. Napan nga rod nagaram. Aram lang nga aram. Angam di mo't lang makaasawan. Adan tulat ta. Nagtaraki di ka anak.
Imposible asaan ang makaasawa. Ayan nyo kano at anod. Asino timang damdamag kagawad? Ni Kapitan, damdamagan na kada kami akakagawad, no sa dino ti ayan nyaw. Nagtrabaho Kadagiti ngay kakadwa matanod. Ni Chip Kwarog na panagaram. Nagititad duma, napandama nagtrabaho. Kat asinon ti agrunda. Awanin na. Nilaangan kapitan, ano kayat na? Ay, una yan tamas kay kayat yu ti agtrabaho ngam ti agrunda di ti barangay. Nagbasit yung honoraryom. Apay, mano ayat itad na marito yang kan kabadong atangdan mo no agparot ka iti uban da. Una niya. Diyak pa'y nadamag dahi tangag pa'y saw. Kataba daw. Sakbayaro diyak tajikat iti uban mau. Dadamagat. Anya day ta? Manungit iswildok. Ngay, apay siyak ti pagdamagam ngay. Na, Ninanamatuyang iso timang paswildo kanyak. Wine, tayo iso ti adda kwarta na. Nagmayatan no kas natataba daw. Iso nga kakan, iti ubang kaw. Darasan, tari. Ay na, naggatay. Sa bagay, bilangag no mano tinaikat kong auban nyaw. Anya? Kanino manumat, kanina natuyang. Bilbilangin? Siyempre, hey! Idulin ko ti mailistak ang mabilang kong auban nyaw. Apay nga insardeng mo tinagparot iti uban ka. Maulawak iti angot ti bukyaw na natuyang. Apay ang maulaw ka. Pudno ti ko na ni tataba daw. Akasla na bunlog anyog ti angot ti buok maw. Agtal na ka man mo. Aramidom ki di ti trabaho. Ay wan, manungay ti sweldaw. Agtrabaho ka pa, sakbay apagsaritaan taday ta swildom. May busto dagiti ubam mon. Kaano da ngay aswilduan? Nagadukat adamdamagan mo na yan. Agparot ka kiday, tapno maibusan dagiti uban ko. Marituyang, awan mat apulos uban mon. Imubingak ka day, maray. Ay, wan, maray. Puro nangisit day tabuok mo. Awan apulos puraw na. Piminta sa kadimulaan. Ay, katuan imubeng kan pimintas ka. Nasaya at mga runukas tamaray. Saan dakon nga uyawan? Ay, siyak itan ti ag problema. Nagtubon dagito'y uban ko. Ay, kat mang tangdan kamot, iti mang paraw. Saanan? Niinting tulatan, tauray saan ko atangdanan. Makita pa ilaang ayan ni Kapitan Aparutan, nagitauban mau. Ay, padasen na asaan na makita dagiti uban ko. No di nakayat abalunuta. Ay ba man dagiti amin akakaduam atanaw, tagronda kayo inton rabi ay. Ayun, Kapitan. Agronda kami. Apoy. Sa din nung gamin ti inap na pananyaw. Napang kami nag-sideline nagtrabaho kumusta mo ti trabaho ngay? Nalpasan na, Kapitan. Ngimawang pa'y maswildok. Saan pa'y mga intad ni nanatuyang? Ni Marituyang ti nagtrabaho. Uwan, Kap. Nagikatak iti uban da, kinitataba daw. Tinangdanandakan mo no? Saan pa'y nga rod? Ang amaw kadakkel ti itangdan kanyak ni nanatuyang. Nagadunga uban ti pinarot ko. Di pagaman itamari ko anang, no asino kada kami ka ni kumpare ngayon time, ti mas naterterakay. Ay, kutuan awan dua-dua, asika. Kas makita mo maray. Awanan dagiti babasay, kanda dakkel nga uban ka. Nadlaw ko nga road. Kahit, anya ti panag ko na maray, mabalin ko nga tan, nalayunan ni Kumari Matuyan. Anya, ay nagloko ka, no dahi ti panunot mo. Kunaklaan mo ta. Angaw ko lang, may. Sigakit di, may. Imubing ka lang, kastan ti damagaw. Di mo matin ibagbagakin ni Kumari Matuyan maray. Kung tanak kay, numamon na. Ay, di mo padpadasan alukuan ni Marituyang kabadong, ha? Ay, saan? Diyak aramidan day tamaray. No aramidam day ta. Siyak mismo ti mangidanon kan kuana. Basta tinapadag kanya kita, taraki account. Kun imubeng tilangak, maray.
Kapitana, saan ka di ako marim ni Nanatuyang? Wen, apay aya. Di mo makikitan. Adda siguro di tabalay da. Nagsubli-subli kay di balay da. Kaslawang mataw. Ay kat tuktukem takas tangamin dayjay amarituyang. No adda ilemlemengan na, saan ngagsasao? Uray no apo ka, nga apo. Ay, kasta. Kaya't nakadiasawon nga ilemlemengan na, Mike. Awan mo't imbaga kakasta. Adda ko maalag, akwarta. Titangdan ko anang ikatitiuban da kanitata ba daw? Apay, saan nakapaylatin ang danan? Sampay magkapitana. Dayjay ni tatam abadong. Inkadamagan kan kwa na. Ni tata ba dong magpaiso dayjay na nabanang? Ay, sige, panawan kay pay. Mandamagan ni tata ba daw? Tata ba daw? Woo! Apay! Ay, ala ko mo ditangdan ka nang ikatitiuban nyo ko ni Nanatuyang. Kunaking kaasan asyak, ti pangalamit itangdan mo. Ni Nana Matuyang. Awan mo ijibalayaw. Ay, kat biro ka ma. Pangbiro ka ngay. Ay, kat makamuka mo tin Parigatan dak pay lang mo tamang singir iti tangdan ka. Ni Nana Matuyang ko naklangaruday. Tawan ti kwarta ka pulaw. Marituyang, apay, sa dino ay tinapnapanam. Adda akla ang di tabalay may maray. Kat no birbirukan na ka ni Osep. Taapay ka naw. Ay, di mo mat kano intititangdan na anang parot iti uban nyo kan ni pari badong. Taapay ti ko nam tangdanak dayjay. Ne, ay, saan mo atangdanan? Kat no day tamat titungtungan nyo. Awan ti tungtungan may maray. Adaya. Ay, simot amang nam na majay tao ititangdan na. Nagparot lang, mat iti uban may. Tatangdanan ay ati kasta. Ay na Marituyang, noan niya tinagtungtungan nyo, tungpalam Ay na, jak tungpalan day tamaray. Adulamay. Bayam nga agbiro kanya. Ay, adda manen tao, alino ko yo. Ay, kaasimat. Ay, awan titanod ko at takrot. Tandaan day ta. Awang kapitan. Malalaki amin at tanod ka. Nga man. Uwin kung kunam nga makalulwa ka. Ay, mabalid na sa anak po yung laang nga malalaki ita, kapitan. Anya? Uray tala kumaasa anak ka malalaki. Ay, di kag sangsangit Diyak malapdan sang kapitan. Talagang agsangit ako. Apay ngagsangit ka? Anya kumatsangit mo Basta? Anya, basta. Ibagam no apay ngagsangsangit ka. Nanatuyang kong tatabadaw. Di da mo lait, itatitangdan ko na nagparot iti uban da. Hindi pa binigay. Ilam mga naktupay ni Nanatuyang. Hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, da ka manin. Ano kasta? Anya? Apay ngayon, 1, 2, 3, dak. Alah, paayabak da gijay. Sana mabalay na lukunda ka. Nagtrabaho ka iti nasayaan. Ita, saan da ka atang danan iti pera? Badong, papayabandatan ni Kapitan. Ay, si Katimaban. Anya si ka. Duata nakasurat dito'y nay. Ay, si Kalangarod Timaban. Apay, di mo mabasa tinagan mo dito'y abay tinagan ka. Naglawagaw. Salvador Caburlisan. Taapay ka no aya. Awan mo't basol ka. Ay bandakiday. Ayan ti mangireklamo kada kamay, Kapitan. Awan mo't ti makita nga reklamo dito barangay hall. To yan. Deta nga reklamo na Sumaning Di ko kano intitangdan na. Isaw, Kapitan? Si kakaditi reklamo? Naglawag mo. Saka? Apay, masapol pa nga umay agreklamo dito yung barangay hall. Nagbasitan lang mit abanag, paray. Para lang sa nga 10 pesos, asaan mi ana itad atangdan na agsangitan. Sa nga 10 pesos nga ibagbagayo, Mike.
Nagaduti inikat ko nga uban yaw. Ipakita man kada kwada, di inikat mo nga uban da. Bagito na Apit na ka doon. Apay, usay, sigurado ka nga uban mi amin dayta. Kiwain. Ay, Sus. Nagadua. May sansamot at pagpungananay. Di nakaikarga na. Ay, agasam tirigat mo anang ikat kadagita. Kaya ditangdan mo sa nga 10 pesos laang. Ay. Manungay, titangdan mikan ka. Usay. Ha? Mala, itad mo tuyang, tapno malpasay. Bilangan tayo no mano apiraso ti inikat na nga uban. Ta i-times tayo dayta no manaw ti maysa. Tapno rumwar ti total na iti bayadan yaw. 20 ti maysa na. Ay, sus! Ay, nagnginan ngay. 20 times manu amin dayta ngay. Kit aggastos kayo mat iti dakla. Ay. Diniliyo pa iti pang nangitadyo iti suldo na. Amuyo a violation dagita. Niya! Ay, jakla ko man nagpapaikat iti uban ko. Binaybay akla ko man apuraw amin nun abuok ko. Kan uray uyawon dakaw. Ay na, Marituyang, di mo sayangan dya intangdan nyo. Taimubing kayo matkan ni Pari Badong. No addaim pa ay da serbisyo kada kayo, Marituyang. Bayadan nyo nga main tapno saan kayo ang maperwisyo. Ubad laang dayjay. Ngamdakal nga isyo dito'y barangay. Ay nanatoyang kantatabadong. Uray simple laang abanag, itadyo, tadayta timay parang. Ala sigay! Didan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.